Zaina hian MTKP Hauruang pastor Bial zirna kan zukala he kan omeka kabula hianin an Bial president HP Rosang ki ma oma zona tle kan zo dona he tun MTKP Inkhawmpui pual hianin engtian che nge in lo in buatsaih la in lo zirdan te kan she saka khong te ke mi shil thei chuan alam om khop mai hey MTKP Inkhawmpui sak ni som ni panga a chanbo ropui tak mai kan han nei don te kan ria Friday zan ni som pali zan inkhom na group zai tele fellowship na huna Bial TKP Zaipawl in chanbo kan han nei te kan ria na sap takin buatsaih kan han kalpuya group zai te hian voi rukvel lai endon na an neya tin Bial TKP Zaipawl te hian an mani unit rem chan danangin voi hi vel la hi enna an nei to a tin Bial Zaipawl te a hlawma hetia la zirna hun hi tum hi lai kan nei to ani tin ani le mu danin he GKP member te hi an phur to ini sha em Inkhawmpui kal to han an phur to ini sha em phur maya la zir tur po hianin izir tong umiang chumi zana chuan kan mane ten tia tiang ang chuanin an phur veu hianin kan ria ani alo om le to ani le he in ko khom te in har satem bial anga hazir tur hian he mi kan buai to si atun la ya chuan mo in ko khom te in tan har sa em adi khop mai nia hei Hauruang pastor Bial a hianin unit pathum kan oma runtung te Emmanuel unit tele Hauruang unit te kan oma runtung unit hi akarki do wangin Zaipawl na zirna huna hianin anon tel rem chang thei lova unit ni te tang hianin Zaipawl member te hi kan kal khom bera in ko khom hi kan har sat lutuk lova helai ko mun ma om vek kan ni hian WhatsApp group kal tlang te in ka zir hun te kan ko mai thina ni khami kanin zo na baka khanin MTKP Inkhawmpui puala soibel du inei chuan khongai in min ha sei sakta che kalome nia MTKP Inkhawmpui pual hianin helai nai te tilo hianin latlang po hi kan la nei chi alova heng te po hi executive committee ngai tu arem chang anga latlang te po hi la nei kan tumah kan la rel ho don ani tin hei MTKP Inkhawmpui huna hetia media cell tena Zaipawl la zirte media cell tena anan kan kwal thin hi kan lawm le abik takin TKP Hauruang pastor Bial hei chu kan lawma nai te tilo hian kongte alo nuam lofa han in tlawh po zung te po hi arem chanuk na chin te po hi omve zan chhuat te alo ngai thina kokar kongte alo nuam lo bok nen tengang rom hanan siami kalom le tin he MTKP Inkhawmpui hianin zoram dung le wanga thalai member puite kan thu puyang taka pathian nai ro ti aniang taka he Inkhawmpui na hianin pathian nai na hunata na mang thek turin du sakna kahlan chu ani kalome in kom na hun chatak kan nei theya kan lawm na to ke ke po kalom lu to ke kabula mi hi rongbol tu Joseph lan ne zova GKP Hauruang pastor Bial secretary ania donatlem te kan zot velok dona he in GKP Bial hianin member engzat nge in ni se me them Hauruang pastor Bial hi kan lian lo kop maya amasain chutiangin member po hi kan tam lova mai chia hi za panga kan omeka ti chuan mi pa hi za le somsare le pakhat kan nia kan zawa hian zanhi le somsari le paruk kan ni ani ani le tun MTKP Inkhawmpui tora hianin member engzat nge in register to isoi mai them hei hi han chian hi har khop maya achan chu an hnai tel tela a hun hi
member po hi kaltum hi anron pung chho ve zela chu tiang te chu nia khilama tang pon adol tu te tang pon injat nge ron kal theng ti hi zona kan dong fo wa zanina hian kan chian thei kan ringa mi somsari somriat chho hi chu kal ve thei tura kan inga yani tin khamba kan soidu chu MTKP Inkhawmpui registration fee an siam hi hun danga kan lam hel hret ngai lo ani a hei hi a thle in ka ria a hei hun danga Inkhawmpui kan nei te chuan sarkar hi Inkhawmpui MTKP chau ni lo thalai pol dang ten an nei don te po hian kan ti boi hle thin ani chu ti rual chun hei kumin ero chu registration fee hi ron siam tharani a ke ni bial hin tha kan ti hle maya kan bial pon unit tina tanga kal thei tur omang chi a chi ero hi chu kan soi thei lova a bor om vela hi a fi te po hi kan han pe chho ve to a tiang chuan malak na kan neya hei hi azong chang thak king ka ria a Inkhawmpui le pe ka po i bansan lo se kan throi tu te hian chun zom zel tlak ani in ka ria a hei hian ra tha adol tu te tan po na sat takin a chok jang khai do na ni ti kha kan soi tel le ramani e ni le hmu danin ne MTKP member tuna zanina laron zir te poi an phur melini sha em ingtin nge nangma ne indin hun kan phur viau in ka ria a kan ti chan chu town meet te ni kum lam panga te kan nei thina bial huwa pa hla zir hi kan nei to thina ni ma sela tun tum reng a tam hi kan la om lovin ka ria a la zir member po kan tam khop maya kan member ngai to in kan phur tlang ni kan ria a hei zanina po mi enge moza mai be sai ai tam kan zirani tuna kanin zo ba ka khanin I engemo ngai mo zong emo som na emo soibel du in ei chuan khong ai min han se sakta che ama sabera chuan hei kan khokar kong hi national highway kala wang hian konga khuwa kan chuang lo khup maya chu tiang kara chuan kong khutak kara te in ron kala min ngai poimo a kan lom hle ani ti kha ama sain kan soya ti chuan hei MTKP Inkhawmpui hi kan phur tlang khop maya a bial hruai tu ta te lampang po hi tiang hian hla zirani emo in hriat tinga yang chi hi chu tiang group kal tlang ten kan han soya unit secretary te po kan chor tang kai khop maya mani hmuna thei pato pin war theyang berin an lo puang ve zela chu tiang te chu ni a hei kan thu pui tur pathian nai ro ti te hi ke ka chang du berpol ania bible a hian ke ma takpo hian ka hlok pui donin ka ria a chumi hlok pui ngei tumpon ke ni lam bial hi chu he Inkhawmpui hi chim kan tuma chu tiang ril ru pu chung chuan kan in buatsaih ani chuan ni hun tak min pe a in buatsaihna te in til hotlin nge theinan du sakna kan hlan chewa leina hun tak kan nei theya kan lo me pon lo me kabulami hi la rat fela Hauruang Bial TKP conductor tun MTKP Inkhawmpui tana zai tur te conductor tur kha ani dona hei zaina hian an lo zir mup meya an zai thakhop meya a member engzat nge in ni thei a irin Zaipawl member tur hi tuna hianin member hi som sari le panga borvel kan nia zir hi bial chunga hian TKP member hi zanni le kan pel tam lo ne zanni hi tengza vel chu kan nia asat ve ang deuh tho chu kan zir the ni lai ano khop me ani le I hmu danin he TKP member Zaipawl member te hianin an phur to inisha em hlazir te hi nuam an ti inisha em hlazir he nuam an te khop me a foi khathi join in kan zir to a Bial TKP ang hianin abak chu unit angin kan zir ani me a karma sa inrin ni jang hang kan zira chuda chuanin ale pe zir khan cha kani member ten avan lo onde hin hak lel biawe ani le he in hlathan te conductor kuta nda nge ni a committee kuta nda committee in hemi hi sarau hemi hi zero in tinge conductor kuta top conductor kuta ti khani a executive committee lam panghan ro mana conductor torte assistant kha minan ruata la te kan han ngai to he la hi pathian mangai na ti thun khan in reming kan ria chu kan thangani ani le he Zaipawl member unit shang changin in kalkhom a enkol har sa m0 tir den har sa m engtin nge nangma ina I hmu dan ha shila Hauruang pastor Bial TKP hi kan van ne ya lazir chungchang ate le
GKP ang zon po ni ta sila ko han Zaipawl ang ate conductor tu ri kan nei cha kan hi an pui lem lo ma ni unit chawak voi thum bor vel kan ena ti chuan voi ni na ni azan in po kan sir na hi chuwang chuan in har salu tuk love ti ka chanan na ra sa ni chanin in zirna te pathani mal som sela tiro thataka in zai theinan do sakna kan hlan chewa in kom na hun thatak kan ne ya kan lo me po ka lo me iming ko ngai mi shil them Alpe klui. phe unit atangin Hauruang unit. I phur to em Phur ta phur khop ta mai. in ting ngai zai do ni sha em Zirna ni zan. soprano nge contralto Contralto. okay nal da mi ga ni hu don ya moi de ngai tham ra alak lo vel top iming mi lo shil them ko ngai Larin pui. rin pui kho unit atangin HBC Hauruang unit. I phur to em chak to em Chak ta khop mai. cha ni soprano nge contralto sak Soprano. okay ko thar te nei do nem Ni bi the. moi de ga ni hu don ya cha de ni lo zai don ya alo tlan chat ya kan kom ve le ang iming ko ngai PC lang raw dinga. Saan ka Aniya unit atangin Immanuel unit JKP eng part ngai sak ve best. Ini jo othum si kan niya mo. I phur to em I chak to em Phur to ko mai kan voi khat ton na tur ni tiang MTKP huwa pang hian Bial TKP. Achak om to khop mai. le